Mladí globálno napuštajú svoje zemlje ne samo zbog potrage za boljom zaradom ili boljim obrazovanjem. Oni zapravo traže sistem privatnih i javnih institucija u koje će imati povjerenja da im pružaju jednake šanse za uspjeh i od kojih, kad je potrebno, dobijaju adekvatnu zaštitu. Naše istraživanje pokazuje određeni stepen nezadovoljstva mladih ljudi i to pojednako mladih žena i muškaraca sveukupnim kvalitetom života koji je uzrokovan neadekvatnim mogućnostima zapošljavanja, kvalitetom obrazovanja i dostupnošću sadržaja za mlade. S druge strane, pokazuje i da mladi vide sebe kao dio promjena, dio procesa donošenja odluka u lokalnim zajednicama i kreiranja omladinskih politika. Ovo je važna polazna tačka za donosioce odluka u kreiranju politika i programa za mlade. Mladi su sadašnjost i budućnost. Važno je da ne samo čujemo njihove potrebe, već i da kreiramo cjelokupni društveni ambijent u kojem će oni kritički promišljati i inicirati promjene.